Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah Kynsaibor lingdo ubelong uker tongka BJP na malki la imkra constituency hakishitrik urampang aracara pausan ulat hep kerteng banyak honnya ke election MDC sikiyeng dorbar tau anjong ka khasihus autonomous district council kebansalong hakar puwaitrik urampang aracara pausan habakaren jikilar pathai kubor ubah Kynsaibor ulong baki autonomous district council klade bendono eka an ke bakhanglat eka jinya kintiap steng ni ke anti defection law knawan pinskem eka executive committee hapo ki council Keputusan gue bagi kerani nak parti nak puas support ni yang ni berdekat development ni bangin nak men di rumah kimat gede ba ngin warat no skim ba per bangin penteri kam kisno tahun ba do barsno ni maka tak dia direct funding me maka das konsol kan poy do barsno bat bangin yo penyo jaga hok juga bangin kultur lagi 16 ni di no ya taksi bangin yo ban aga jingira bagi malai thu i daga do barsno apakah manifesto jungi ilai doni kata ka madro ka bangin halor ke cakap garat ke iman lembaga development baka central scheme nama ini lembaga parti yang ailat di kena samla bi sengkam sengjam aga cakap baka rirat ikan Thailand kada ailang keti teman ketiang kanang baka rirat tu kan yo la kanong kini kena sama jumiro kini yo ka sengkam senjam lembaga ka central scheme aswa ba pinwan sakmat kamu candidate ki kam ki ba lese pila contribute society baki break la itu epi haba kene election Lagi pola lainnya long ni wain kita kat sing halang mah dari presiden juga SYC umpling unit alabat kumu education secretary cuma termasuk circle SYC baru juga Shillong City SYC as education secretary hingga kami bagi paiba lima gejing elap sen jungi ke bandung ni keman dia bagi kilas ngap ni kiman jungi ke manifesto ke bangin saya kan percaya ba kin ailat ini saya sian kin ailat ini sian ngin poi akabuat ngin laman ya rabeki